hakaran sanya lap election lani ka common platform ka bala penlong da ka maulai town darbar ka bala one manishim benta da ki kertong ki bani aireng haka election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council ka ban selong haka arpoi tarik rempang arja arpusan bekan thop ya laingot ki kertong klemseng ka tau ba piti saukme uba taibor pathau bor ba seibor lang lingdo nonglaj u kertong ka Indian National Congress uba wan sengjerwa bat ka kertong ka Bharatiya Janata Party ka kong Daniella nonglaj lala banyo ngau ya ki mat ki jura jong ki ki kertong ki bala pen ngau sya ki pat ba habashim ya kapali ban pen ngau ya ki mat ki jura ka kong Daniella nonglat kala pen ngau sya ki pat ba halor ka BJP da ka baong bakam dai ka sengsan hima ka ba pet tang ya ki riu ngat Hindu henrai ka dai ka ba iet ya baro ki jat niam nalor kata kala ong ru balada ki pat ba kin jet ya ka ki kampen roi ru kin Kloi ban yo namar ba ka dai lupa ka Khun ka BJP henrai ba Kiwei kin hab ban up Laiñ Shwa ideology of party to me today. Nation first, party second, and self last. The Tangadao in England, Hakmat P, Bakwa and Shakri P. Patba. One line of Andrei Kasian Kabanikong, Bagantani to a P, Katanam Sui, Namya Chapran. Nakat Kalok me, Nakat Party P, Nom Shong Shong, the Molai Marie, Bapinya I, Kavod Yana. Namang galing tangi na ilong mi, wala niya, ngayas salbat, sangot ihang ba, ngam soy ay niya kami marayong kakantay, namang galay na kat kakantay kaday ka, batay ya kayeng kasam, bat madaon ba kakantay, nga kay kayeng kasam kamya, ikuan itirong kintip show ka akor burong. Ka BJP, kaday ka party, bagi priya ki ong hana kaday party Hindu, kaday party Hindu sa siya, kabay ka BJP kaday ka party ba iyan ang kababapat ka kinyam ka BJP pwede din siya p baki ang kababapat ka na ka BJP lada hijian ka BJP pin duwa mo ka ka jinyasay hato ka day ka kalasan siya ka BJP license kalakang ka di man jinyasay yan po lang pala kawan niya tiya kalakang ka jimbang mo masino p habang takot, malinis namin kibiyo, masyukran kibiyo, kutsyon, makapag BJP, kakanya naman, kasi kakanya kalitisan. Kamay sa tiyagata, nga po siya yung kung kalong kumit, bakam lang sa tiyagata, nilaban ba ang mamasi, nilaban le jese, nilaban le ondan makang manuru. Tiyan ang BJP mo sa pinakit, kalasan siya, lalais na kunti. Kakilang kang, yang kapendono yang SG jongi kapendono yang bagi yang kami yang BJP pada waktu BJP kan pendono yang dibuat kami esok kita Meghalaya jongi kaduna akan yang kepisah ketingkat dagang kam kapai sekarang BJP jongi sekarang om so hayat yang Meghalaya meminta kebaca sikat tiada kasorkan kam juong ka aidet buat balai kakhen baka Meghalaya ni kadai part of India. Hindi ba kayo sinaya ka Meghalaya naman kakit ya ka Meghalaya ka kadang-kadang. Nado ba anong PM umudi na Meghalaya kalabi notice sa doa karta kanong sinulawan umudi siya na kakit siya kung balay na sa siya. Ulawan siya ni wan magpehi ng pihi why yang priyo ka Meghalaya kilong kumno uisan upah kinong Daniella tapi kuah kami Meghalaya jadi rizu ini berapa kampang kemalai jadi ada nada mga konferensi ngapet kinabang ngapin ben bahag pindah ngapet bahag ay kita kan kita mulai dari kong medin wan sangat kong dela ngidon kam kata-kata pinili bakan rantin ngan Kloi ba balay nga don pa akasarta kami tira try kami yang namanya dada pijian jadi begitu toh ngam ang ikitimla tama lada pijin na ngala din pa ka Khun ko kasokar kakang Kloi na ngam kaman up sa kita sisin na mga kinapli ko dok so ka nambalay bagay na Khun jong ka party BJP yaki bigit tong ngam ben yang ko tong baki hapsip po sa ka wa ay balay direct wa ito ba nang upline Shwa na hagay ibigay hagay balay direct sa kasokar Namar balay nga Kloi ang mga ante ini kami yang lain sa kami siya appointment ngambang kami appointment ngambang kami kaya lang ta
patau kila kamsinya ya nga. Kidai lu kibala bat ya kan politics la kamsian kila syakri hai pada kikam tet kambanya panjangan. Nga namanya kan ke learning stage. Dan dai junior. Waktu taruh langsung yang lang ai lang makini angot naman ngasno ba ngalak naman ba ya kadira jongni. Bila dami dan kapawa ini di kendai teli di bangin ne kebalong kongsan tambangin kendai. Kabangin kong ban penyola ketulop syaki klenong sensyar kong isiem daloi soda bat ilang basnam. Kabaan ban aja berap as hajakin ka shinai syaki bat belas ni kong inong try kenta inong nya taksi long me ibala klat lok ilong me di bekesan dalagi ban kentre kam dagador basnam. Kabalai bahian palat ka khajna nakakam khayi duyong ke BJP ka kular ban on sedang no ya ka kam ti duyong kat kum ka jingta jong ye ka shri ka bahe du jong ka ni nang ban kiu ya ka jingyo jong council sarang la ka jong kanong ka wei na kilat ban kintiu ya ka jingo kai ban kintiu ya ka konsor jong ka jelat kabasan ban penklang ya ka jing a yen sumar dawai kimbat harin kat bat ka jing trailang bat ka tunat ayush kaban ni kaban yo ban thong ya ka komiti ban mi nya ya ka jing tentrai scheme pada hapok council ke district council kan kini ya ka tunat ban mi nya alo ka jing pai tingkan na ka penca ban sengkam ya ki samla drive bala nang lasat harin kat bat ka jing trailang bat isiem idaloi bat idor basnom kaba pra ban budien ya ka jing penkala ya ka kredit ban nyo ban riek nang ban kiu ya di MDC ban shutum hapo andrib nai ban ka party ka daba ba uwei MDC ba shutum day ban day usiem HDC ban uwei pat udaloi HDC ban wanra daki but mai ban pensai so ya ki jabo jaban iba mi aman ki hima bat ilaka bat ban aji ga bed naka council ban kien ekito ikor to ban pensafet ya ki nyot bat ka bakado bat ban wanra ya ko rukong thungkam ka bakuat ko ka council kita kimat balada ka wan BJP ni Kloi ban pendak ya kini bila pulang. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya